karate hino tawa calɗi coftal ɓalli ɓurɗe sattude kono o jiwo wiyeteɗo Ramatoulaye Hawil hino hollude wondema mono faala hunde o waway sabu o hino tawa fewndo hande e sukaɓe ɓuraɓe hoolorede e ndu sandu karate e himo artude nafureji ɗi karate wondane neɗɗanke. Hono mi yiɗi karate o minne karate no moƴƴi par ce que permettay heɓugol tellangal e a heɓay kadi inde wona e star jo yimɓe ɓen haala e fiima mi yi nafaji buy hande e nder karate par ce que ko karate waɗi woni sabu ami ƴawi avion ko karate jonilan o titre komi heɓi ɗo hande ko karate jonilan médaille ji haalaji e moƴƴereji ɗum ɗon fof ko karate donc min mi inna e karate o no mari importance mumango arno ɗo tawi gore ɓe amen fof kelal décourage ko so min nila yaade ko sal ɓe naara man kadi sirro karate importance tout salaɓe jo watta karate ko nini ma jiidota ko min ha ɗum ko haalano après mi jooɗo miijiti ministre mi tewtuke ɓeɗo ara ɓe bonne avenir an o woni wono mecce ɗuɗuɗe waɗugol karate hino wondi e caɗele ɗuɗuɗe kono himo ɓangini wondema hay hunde heɓorta e newende kaduna ɗo siɗa faala avance ugol a wakkilo to museni ni ko tuma heɓuɗa museni ndi wosi avance so tawi museni ndi a heɓani dayña a gañortoni ɗum ɗon ara ko fenani no par ce que mbuɗɗi heɓorta ko facile ema si mi worɓe ɓe mi wadde combat musayla wonde ɓe tappayla wonde mi blessé wonde mi huɓay mais mi encaisse ɗum ɗon fof par ce que ko objectif mi fixe donc mi inni so tawi mi heɓali satteji ɗo mi heɓoyta fus mi inni joni komi wakkilo ɗum museni ɗon fino mi avancé ko ɗum haɗa simi fotti e juɓɓe hande kay wonanaylam facile o hino miiji muutade e ɗe mecce ngam yo ɗum waɗu himo tori hooreɓe nde fedde karate ɓeydugol ballal fii kala himo weltaniɓe lam reewi yawgo championnat du monde championnat d' afrique jeux olympique ɗum ɗon fof la reewi waɗugo e fii defandugol drapeau an o ɓe wallito men fof no men avancira par ce que namin toni ka nder salga ɓe nodda juuɓe ɓe encouragé juuɓe goreɓe an hedditiɓɓe wonɓe ɓen ka nder karate fii no ɓe avancira hande ko woni ɗo mi weltani koccuɓe ɓen e fédération o kañum e président jome o surtout président jome o kañumma e capitaine ɓe e goreɓe am min entourage an on fof goreɓe am la weltani par ce que goto wawata wadde piwu ko tuma joɗidirɗo juuɗe an e yimɓe ɓen si avance Mamadou Bobo Bari ƴettanowo nde fedde karate konngol hino andi Ramatoulaye Hawil Fota e himo hoolorimo wiyete ko championnat national o waɗi ɗin championnat national ji en laaɓiji buy o heɓi médaille d'or ji ko ɗum waɗi si équipe nationale on sélectionnimo catégorie makko e ɓe sélectionnimo fi participe gol compétition régional ji watteɗi ko kawtal meɗen ɗo wonno Sénégal wonno Mali wonno Sierra Leone wonno Libéria o participe compétition ji buy sifa ɗum o heɓi médaille d'or médaille d'argent et médaille de bronze ko ɗum waɗi kadi han o sélectionna fi yawgol représenta la Guinée kadi e championnat d'Afrique woni Maroc woni Sénégal woni Nigéria Abuja ɗo donc o tawde kadi himo wakkili o woni han o heɓi kadi ton médaille d'argent donc ko ɗi médaille ji fof hikka hawtidira ɓe ndaari ɓe tawi juuɓe laggine ɓen fof wonɓe wadde sport ɓen fof ko kanko woni espoir sport laggine o organisation wiyeteɗo Limba d'or donc o ɗum waɗi so heɓi ɗum ɗon haray noon fédération on no weltanimo makko ɓen no weltani entraîneur makko ɓen ɗuɗuɓe hino miiji wondema si o tabintini ɗe golle leydi Guinée waway hoolordemo e kawrite ɗuɗuɗe winder yankeje